Draga deco, poštovani roditelji i prosvetni radnici, nalazimo se na početku realizacije jedne ideje za koju smatramo da može da bude od koristi za sve nas. Od vas očekujemo podršku i poverenje. Evo o čemu se radi. Odlučili smo da za sve vas organizujemo besplatnu pripremu za završni ispit iz matematike i maternjeg jezika i da je prenosimo putem interneta. Svi časovi na kojima će se obrađivati pitanja iz zbirki bit će snimljeni i nalazit će se u bazi podataka koja će biti dostupna svima, tako da će i oni koji eventualno propuste direktan prenos moći naknadno da pogledaju snimljeni materijal. Uvažavajući prava manjinskih zajednica, obaveštavamo vas da će zadaci iz zbirke koji se odnose na njihov maternji jezik biti obrađeni zahvaljujući angažovanju profesora koji te jezike predaju u školama. Tako da će osim na srpskom, zadatke iz zbirke maternjih jezika obrađivati profesori mađarskog, rumunskog i slovačkog jezika. Nadamo se da ste razumeli našu želju i nameru da vam pomognemo. Ipak, vaš rezultat i uspeh na završnom ispitu zavisi najviše od vašeg angažovanja. Mi vam želimo mnogo sreće i uspeha. Matura, kako, lako. Otvaranje novih maloprodajnih objekata u aprilu. Dobar dan, ja sam Tatjana Popov i danas ćemo raditi zadatke iz književnosti. Treba da okrenete stranu broj 85 u vašim zbirkama zadataka. Prvi zadatak koji ćemo uraditi je 218. a poslednji je 248. U 218. zadatku kaže: poveži naslove književnih dela sa istorijskim događajima na koje se ta dela odnose. Po dva dela odnose se na isti istorijski događaj. Dela su Memoari prote Mateje Nenadovića, Smrt majke Jugovića, narodna pesma, Car Lazar i carica Milice, takođe narodna pesma, Deobe Dobrice Ćosića, Početak bune protiv Dahija, narodna pesma i Dnevnik Ane Frank. A istorijski događaji su Kosovski boj, Prvi srpski ustanak i Drugi svetski rat. Memoari prote Mateje Nenadovića pripadaju Prvom srpskom ustanku, tako je i započeto u vašim zbirkama. Ja ću morati ovde da povučem liniju. Pesma Smrt majke Jugovića je iz tematskog kruga pesama o Kosovskom boju. Car Lazar i carica Milica takođe je pesma iz tematskog kruga o Kosovskom boju. Deobe Dobrice Ćosića govori o događaju iz Drugog svetskog rata. Pesma Početak bune protiv Dahija pripada Prvom srpskom ustanku, a Dnevnik Ane Frank Drugom svetskom ratu. Dakle, ovako bi trebalo da povežemo događaje i delo. Prešli smo već na 219. zadatak. U pesmi Plava grobnica pesnik Milutin Bojić odaje počast srpskim ratnicima stradalim za vreme pod A. Prvog srpskog ustanka, pod B. Drugog srpskog ustanka, pod V. Prvog svetskog rata, pod G. Drugog svetskog rata. Treba zaokružiti slovo ispred tačnog odgovora. Tačan odgovor je pod V. U pitanju je događaj iz Prvog svetskog rata. 220. zadatak. U kom se književnom delu pripoveda o istom istorijskom periodu kao i u memoarima prote Mateje Nenadovića? Treba podvući naslov tog dela. Prvo delo koje je ponuđeno je Gorski vijenac Petra Petrovića Njegoša. Zatim Seobe Miloša Crnjanskog, Boj na Mišaru, narodna pesma i Krvava bajka Desanke Maksimović. Krenut ćemo redom. Gorski vijenac govori o istrazi Poturica. Seobe govore o sudbini panovskih Srba u 18. veku, Boj na Mišaru govori o Prvom srpskom ustanku i Krvava bajka o događaju iz Drugog svetskog rata. Pošto memoari imaju veze sa Prvim srpskim ustankom, tačan odgovor jeste pesma Boj na Mišaru i ovo treba podvući. Sledeći zadatak je 221. Treba popuniti tabelu. Podsjetit ćemo se književnih dela koje su obrađena od 5. do 8. razreda.
U prvoj koloni imamo naziv dela ime pisca, u drugoj koloni književni rod i u trećoj koloni književnu vrstu kojoj dato delo pripada. Prvo delo je Pohod na mjesec. Napisao je Branko Ćopić. Književni rod je epika. Književna vrsta pripovetka. Ovo je delo obrađeno u 5. razredu. Sljedeće, Pokondirana tikva Jovana Sterije Popovića. Književni rod je drama. Književna vrsta komedija. I posljednje, Nebo, Stevan Rajičković. Književni rod lirika. Književna vrsta, misaona ili refleksivna pesma. Prelazimo na 222. zadatak. Poveži linijama naslov književnog dela sa književnim likom iz tog dela. Jedan naslov je suvišan. Imamo Gorski vijenac, pisma iz Italije, Sve će to narod pozlatiti, Život i priključenja. Likovi iz književnih dela, Blagoje Kazandžija, Vladika Danilo i Petar Petrović Njegoš. U Gorskom vijencu, znači Gorski vijenac, povezujemo sa likom Vladike Danila pod B. Pisma iz Italije, književni lik koji se pojavljuje u delu je Petar II. Petrović Njegoš. Sve će to narod pozlatiti, pripovetka Laze Lazarevića i lik iz ove pripovetke Blagoje Kazandžija. Što će reći da nam je višak delo autobiografija Život i priključenja. U 223. zadatku treba da popunimo prazna mesta, prazna polja, kao što je započeto. Ime pisca Miloš Crnjanski, naslov dela Lament nad Beogradom, naziv vrste poema. Izbiračica. Ovo je delo Koste Trifkovića i u pitanju je komedija. Znači Kosta Trifković. Možda ste se zbunili, u vašim zbirkama je na drugom mjestu, u drugom redu Sve će to narod pozlatiti Laze Lazarevića. Ovdje ćemo ispraviti grešku na licu mesta. Znači izbiračica i u pitanju je komedija. Sve će to narod pozlatiti. Ja ću ovdje precrtati ovo Kosta Trifković, ovdje treba napisati Laza Lazarević. I stavit ćemo pripovetka. I posljednje, Biserne oči, ljubavna pesma, pesnik Sima Pandurović. I sada ćemo samo uskladiti sa onim što je u vašim zbirkama zadataka. Dakle, u prvom redu, kao što je započeto Miloš Crnjanski Lament nad Beogradom poema. U drugom redu bi trebalo, kod nas je ovdje u trećem redu, Laza Lazarević, Sve će to narod pozlatiti pripovetka. U trećem redu Kosta Trifković, Izbiračica, komedija. I posljednji red Sima Pandurović, Biserne oči, ljubavna pesma. Možemo dalje. Sljedeći zadatak je 224. Kojoj vrsti pripada svaka od navedenih kratkih folklornih formi? Navedene su zagonetke, poslovice, pitalice, izreke, brzalice i brojalice. Mi ćemo prepoznati i na liniji, pored svake napisati kojoj kratkoj folklornoj formi pripada. Jezik kosti nema, ali kosti lomi. Ovo su poslovice i napisat ćemo. Poslovice su mudri savjeti, samo da se podsjetimo. Dok se mati rodi, sin po kući hodi.
Imamo i u zagradi odgovor. Dakle, ovo je zagonetka sa svojom odgonetkom. Pišemo zagonetke. Potrudit ću se da polako pročitam. Čokančićeš me, čokančićem ću te. U pitanju su brzalice. To su govorne igre. Kao i zagonetke. I posljednje pitali Turci Marka. Kaži nam, Marko, tako ti vjere, zašto bi se najradije poturčio? Odgovor: za inat. Ovo su pitalice. Dakle, poslovice, zagonetke, brzalice i pitalice. Možemo dalje. 225. zadatak. Treba pročitati odlomak iz narodne balade Predrag i Nenad i pronaći u odlomku jednu od odlika balade. Samo da se podsjetimo, balada je lirsko-epska vrsta. Ima elemente lirskog, to su osjećanja, elemente epskog, razvijenu fabulu i ono što je karakteristično za baladu, ima tragičan završetak. Eto, to su neke tri odlike, a mi ćemo pokušati i uspjeti, naravno, da ih prepoznamo. Pažljivo pratite, znači strana broj 87 u vašim zbirkama, 225. zadatak. Kad je Predrag reči razabrao, od straljuta strele ispustio, pak pritrča ranjenu junaku, skida njega s konja na travicu. Ta ti li si, moj brate Nenade, ja sam Predrag, tvoj bratac rođeni. Možeš li mi rane preboleti, da poderem tanane košulje, da te vidim i da te zavijem? Ranjen Nenad njemu odgovara: vala Bogu kad sam te video, te me živa moja želja minu. Ne mogu ti rane preboleti, već ti prosta moja krvca bila. To izusti pa dušicu pusti. Nad njim Predrag jade jadikuje. Jo, Nenade, moje jarko sunce, rano ti beše izišlo, pa mi tako rano ti zasede. Moj bosiljče iz zelene bašče, rano ti mi beše procvetao, pa mi tako rano ti uvenu. Pa potrže nože od pojasa, te udara sebe u srdašce, mrtav pade pokraj braca svoga. Ovdje imamo elemente i epskog, i lirskog, i dramskog. I imamo tragičan završetak. Znači, jedna odlika balade koja se prepoznaje u odlomku, između ostaloga, evo, tragičan kraj. Možemo dalje. Ovo je odlomak iz pesme Ženidba Milića Barjaktara, također narodna balada. Obrati pažnju na odlike narodne balade u navedenom odlomku. Kako dođe Milić Barjaktare, on se spusti na meku postelju. Dok se spusti, on dušu ispusti. Dok dođeše kićeni svatovi, dotle Smilić mrtav naležao. Kad to vidli kićeni svatovi, naopako koplja okrenuše, naopako kolo povedoše. Žalostivu pjesmu zapevaše. Sabljavom u duk satesaše, nađacima raku iskopaše, saraniše Milić Barjaktara, kuda jarko smiruje se sunce. Koju odliku balade prepoznaješ u navedenim stihovima? Pod A, fantastični elementi, pod B, tragičan završetak i pod V, junački podvig. Nema junačkog podviga, nema ni fantastičnih elemenata, već imamo tragičan završetak i odgovor je pod B. 227. zadatak. Ono što smo već rekli malo pre, balada i poema su pod A, epske pesme, pod B, lirske pesme, pod V, lirsko-epske pesme i pod G, vrste drame. Rekli smo da su to lirsko-epske pesme, imaju elemenata i jednih i drugih. Prešli smo već na 228. zadatak. Treba pročitati odlomak iz jednog dela Rastka Petrovića i odrediti kojoj književno-naučnoj vrsti pripada to delo. Samo da se podsjetimo, književno-naučne vrste su biografija, autobiografija, memoari, putopis, dnevnik. Polovinom decembra po pučini pristupamo lagano tropima.
Pristupali smo, lagano tropima. Ptice su se menjale. Naizlazili smo na ribe koje izleću iz mirnog, zelenog ili azurnog mora, a po koji brod koji je prolazio horizontom bio je za nas događaj. Noću se za brodom vukla fosforna reka. Svako veče, što smo bili dalje na jugu, sve svetlija. Čitava zvezdana kola odskakala su od broda i gubila se u vodi velike svetle kugle, kao zapaljene buktinje i kao sunca, bežale su takođe od nas. Uzbudljivo je bilo gledati u taj mlečni put koji se vukao za brodom. Ostavlja smo sa strane nevidljiva Kanarska ostrva. Velika kola bila su sve bliže na horizontu, sa druge strane pojavljivao se južni krst. To beše sasvim drugo nebo. Ovaj odlomak pripada putopisu. O tome putopis, znači književno-naučna vrsta, svako od nas može biti putopisac ako bude pisao o događajima, o ljudima, o predjelima, o spomenicima sa putovanja. Znači, ovde ovaj odlomak pripada putopisu. Molim vas, stavite u odgovarajući padež zato što na kraju ove linije imate tačku. Dakle, završavamo, dopunjujemo rečenicu. 229. zadatak, ponovo odlomak. Treba odrediti kojoj književno-naučnoj vrsti pripada delo iz kojeg je uzet odlomak. Za kraj reći ću ti nešto o Gali. Te žene sam se oduvek klonio, nemam razloga da to krijem. Prvi put sam je sreo u Kadakerasu 1929. godine na međunarodnoj izložbi koja je održana u Barseloni. Došla je sa Polom Elijarom, sa kojim je tada bila u braku. Stanovao sam kod Dalija, kilometar daleko od Kadakerasa, mesta u kome su oni odseli. Dali mi je uzbuđeno saopštio. Stigla je jedna božanstvena žena. Ovo je odlomak iz putopisa, dnevnika, biografije ili autobiografije. Malo pre sam rekla šta je putopis. Što se tiče dnevnika, autor piše o događajima iz svog svakodnevnog života. U biografiji se govori o životu i radu neke ličnosti na osnovu istorijskih podataka, a kada je u pitanju autobiografija, tu pisac piše o svom životu. I ovde treba zaokružiti slovo G. Namerno sam ostavila za kraj, kaže, moja Labudova pesma, između ostaloga, govori o sebi i o svom životu. Sljedeći zadatak je pod rednim brojem 230. Pročitaj odlomak i odredi kojoj književno-naučnoj vrsti pripada deo iz kojeg je preuzet odlomak. 25. oktobra 1944. godine. Ovdje imamo već jednu formu koju treba poštovati. Dan počinje ponovo blistav i lep. Pakujem svoje prnje i polako izlazim na obalu. Pre toga još obilan doručak koji se sastoji od masti, hleba, marmelade i kafe. Govori se da hleba ponestaje. Juče ga nije bilo, no umjesto toga mnogo masti i živinskog mesa u kutijama. Noćas ponovo interesantan razgovor sa Fipom. Nedaleko od nas, u južnom pravcu, mitraljezi i puščana paljba, između njih dve detonacije. Ovaj odlomak pripada dnevniku i ovdje vodite računa, pošto vam je tačka, na kraju dopunjujete rečenicu. Dakle, autor piše o svakodnevnim događajima iz svoga života i imali smo formu dnevnika. 231. zadatak. Napiši naziv književno-naučne vrste. Ponuđena biografija, autobiografija, dnevnik, putopis, memoari na osnovu navedenih odlika. Kaže pod A. Autor pripoveda o značajnim društvenim ili kulturnim zbivanjima kojih se seća kao učesnik ili svedok. Naziv vrste. Memoari. Pod B. Autor svakodnevno piše o događajima iz sopstvenog života. Malo pre smo pomenuli. Naziv vrste. Dnevnik. Pod V. Autor pripoveda o životu neke značajne ličnosti na osnovu istorijskih podataka. Naziv vrste. Biografija.
232. zadatak. Ispod svakog navedenog odlomka treba napisati naziv književno-naučne vrste kojoj pripada odlomak. Biografija, autobiografija, dnevnik i putopis. I sada ćemo prepoznati. Evo prvog teksta. Pošto se pređe lep kameni most, a mostovi su u Crnoj Gori svi lepi od kamena zasvođeni, preko reke Sitnice ide se sve do preko Lješkog polja. Put je ravan, na levoj strani je Knežev dvorac Kruševac sa velikim prostorom zemljišta zasađenim maslinama i lozom. Došav do Morače, put vodi dalje preko Velikog Vezirovog mosta, pod kojim šumi Morača, a sa kojeg je strašno dole pogledati. Ovaj odlomak pripada putopisu. Ponovo imamo tačku na kraju i treba voditi računa. Drugi tekst. Rodio se 1767. u selu Trnavi u Nahiji Zvorničkoj u Bosni, u kući zadružnoj i dosta imućnoj. Ocu njegovu je bilo kršteno ime Đorđe, a zvali su ga Stojan Vilić. Materi mu pak bilo ime Marija, a prozvali su je Višnja i samo je po tim imenom i znali. Po ovom drugom materinom imenu Filip je i prozvan Višnjić. Ovaj odlomak pripada biografiji. I dalje. Mesto roždenja mojega bilo je varoš Čakovo u Banatu Temišvarskomu. Otac moj zvao se Đurađ Obradović, rodom Srbin, po zanatu Ćurčija i trgovac. Mati moja kruna imenom bila je rodom iz sela Semartona, nedaleko od Čakova, kći Ranka Paunkića. Toliko sam malen ostao po ocu sirota da ga jedva pamtim, no rasteći, koga sam god čuo o njemu govoriti, nije ga niko bez uzdisanja spominjao. Ovaj odlomak pripada autobiografiji. Ovdje Dositej Obradović govori o svom životu. Otvaranje novih maloprodajnih objekata u aprilu. U 233. zadatku govorimo o stilskim izraženim sredstvima. U rečenicama su podvučene stilske figure. Poveži naziv stilske figure sa slovom ispred rečenice u kojoj se ta stilska figura nalazi kao što je započeta. Jedna stilska figura je suvišna. Pošto sada govorimo o stilskim figurama, podsjetit ćemo se. Evo, ponuđene su kontrast, hiperbola, gradacija, metafora i personifikacija. Primjeri su označeni slovima A, B, V, G i krećemo redom. Ovdje su povezali hiperbola i slovo V. Hiperbola. Preterivanje, preuveličavanje. Kaže, zbog mirne naravi i dobronamernosti svi su joj se divili. Podvučeno je svi su joj se divili, znači preterivanje je u pitanju. Dalje, kontrast. Isticanje suprotnosti. Kontrast ćemo povezati sa slovom B. Uputio se u grad praznih bisaga i puna srca, znači prazno, puno. Zatim, gradacija. Gradaciju nemamo, a da se podsjetimo, to je postepeno nabrajanje, znači ide se od najslabijeg ka najjačem, to je rastuća, ili od najjačeg ka najslabijem, to je opadajuća gradacija. U ovim primjerima nemamo tako nešto, dakle ovo je višak. Pod 4 je metafora. Metaforu ćemo spojiti sa slovom A. Metafora. Jedan predmet opisujemo pomoću drugog predmeta, pomoću drugog sličnog predmeta. Dakle, predmete i pojave porede se po sličnosti. Kaže, zamirisaše trave pod plaštom noći. Plašt noći. I posljednja personifikacija. Nju ćemo povezati sa slovom G. Kržljava jabuka je kunjala kraj rasvetane kruške. Personifikacija. Pridavanje ljudskih osobina predmetima, pojavama. Dakle, jabuka je kunjala, jabuka je dobila ljudske osobine.
Možemo dalje, ovako izgleda i sada 234. zadatak. U odlomku iz pripovetke Most na žepi Ive Andrića podvuci deo teksta u kojem prepoznaješ kontrast. Malo pre smo rekli da je to isticanje suprotnosti. Pažljivo ćemo pročitati tekst i podvući onaj deo u kome prepoznajemo kontrast. Onaj koji ovo priča, prvi je koji je došao na misao da mu ispita i sazna postanak. To je bilo jednog večera kad se vraćao iz planine i umoran seo pored kamenite ograde na mostu. Bili su vreli letnji dani, ali prohladne noći. Kad se naslonio leđima na kamen, osjeti da je još topal od dnevne žege. Bili su kakvi dani? Vreli letnji dani. Vreli letnji dani. Suprotno, prohladne noći. Dakle, ovaj deo treba podvući. Sljedeći zadatak, 235. U odlomku iz teksta Potera za pejzažima Peđe Milosavljevića podvuci personifikaciju, rekli smo, pridavanje ljudskih osobina. Gledam u bele prozore tražeći ono čega se možete odreći. Ali ne vidim ništa. Gospođa jedu sladoled u haljinama iz 1932. godine. Jedina prisna saznanja to su ove pozlaćene kuće od kamena koje se gledaju i skoro miluju. Kuće, u principu može sve. U vašim rešenjima stoji da možete i ovo da podvučete, čitavu sintagmu pozlaćene kuće od kamena. Kuće koje se gledaju i skoro miluju. Dakle, ovako ćemo staviti ovo u zagradama da stoji. Evo ga. Tako je i u vašem rešenju. Dakle, kuće se gledaju i miluju. Možemo dalje. 236. zadatak odredi koje je stilsko sredstvo upotrebljeno u podvučenim stihovima iz zbirke Đulić i Jovana Jovanovića Zmaja. Mesečina, al meseca nema, moja mila zelen venac snila, pak se malo u snu nasmijala, od toga se ponoć zasijala. Stilsko sredstvo je personifikacija, gradacija, kontrast ili hiperbola. Tačan odgovor je hiperbola, jer kad se ona nasmejala, ponoć je zasijala. Preterivanje je u pitanju. Ovo je zahtevan zadatak. Pred nama, odnosno pred tobom su ispremetani odlomci iz romana Ane Đokić-Pongrašić Šempi ti smopi da limbote. Pročitaj sve odlomke i na liniju iznad svakog odlomka upiši brojeve od 1 do 5, tako da redosled brojeva odgovara toku priče. Jedan broj je upisan, a to je broj 1 i kaže ovako. Na Adisu, pored ograde restorana, 3 rolera izvodila vratoromije. 2 devojke su sedela na obližnjoj klupi i zadivljeno ih gledale. U svojim metalik srebrnim invalidskim kolicima, zapravo običnim sivim, Lukin je ujak zastao i posmatrao ih. Krug koji je upravo napravio oko jezera nije bio dovoljan da smiri uzbuđenje koje je osjećao u grudima. Još mu se činilo da vidi osmeh svog šuraka i čuje njegove reči. Spremaj se, Zlatane, putuješ na olimpijadu. Došlo mu je da se glasno nasmeje. Umjesto toga, snažno je pogurao točkove i prišao ogradi restorana. Znao je da ga gledaju. Pod 2. Pogledajte, posljednja reč, kaže, znao je da ga gledaju i sljedeći je, to mu uopšte nije smetalo. Dakle, ovdje ćemo označiti pod brojem 2, jer nastavlja se priča. Kaže, otkako je još tamo pre 11 godina nastradao i seo jednom zauvek u ova kolica, bio je naviknut na znatiželjne poglede. Pokušao je da radi sve što i oni. Zaletao se. Preskakao postavljene kutije, cigle i torbe, vozikao se levo-desna po ivici ograde, okretao na točkovima dok se nebo oko njegove glave vrtelo sve brže i brže. Negde u daljini čuo je žamor i pljesak. Na trenutak mu se učinilo da ceo svet navija za njega. Pod brojem 3, da, upravo ovo, Luka je užurbano koračao stazom koja je vodila oko jezera. U susret su mu dolazili biciklisti, oznojeni džogeri, roleri s plastičnim bočicama vode u rukama, pred kojima je morao da se sklanja u stranu da ga ne bi srušili. Iako je već obišao pola staze, nigde nije video ujaka.
trebalo je do sada bar jednom da prođe pored mene ako trenira, pomislio je, približavajući mestu oko kog se sakupila gomila ljudi. Da ne zaboravim, ovdje ćemo napisati broj 3. I, pošto imamo upravni govor, sljedeće broj 4 nastavlja se. Sigurno opet roleri nešto izvode, zaključio je nastavljajući potragu za ujakom, kada je začuo deo razgovora dvoje klinaca. Jesi li video u invalidskim kolicima, čoveče? Odmah je znao o kome je reč. Skrenuo je sa staze i potrčao pravo prema okupljenoj gomili. Ponovo se začuo žamor, a onda veliki pljesak. Luka je već pretpostavljao na kakav će prizor naići. I ostalo nam je pod brojem 5. Stajao je u gomili i žmurio. Nije mogao da gleda vratolomije koje je njegov ujak izvodio. Tek bi posle svakog aplauza zaškiljio na jedno oko i uverio se da mu ujak još živ i u jednom komadu. Bravo, majstore! Čuli su se uzvici sa svih strana. Dok je tako žmirkao gledajući ujaka kako leti vazduhom i dok je slušao zadivljene uzdake gomile, Luki se na jednom učinilo kao da se nikada ništa ružno u njegovoj porodici nije dogodilo. Osjećao je samo sreću i ponos. Ovdje ćemo staviti broj 5. Ja bih zamolila samo da mi vratite slajd na broj 4, jer smo tu zaboravili da napišemo broj 4. Dakle, 5, 3, 1, 4, 2, tako bi bilo u vašim zbirkama zadataka. Zadatak 238. Zahtev sličan. Pročitaj odlomke iz Molijerove komedije Građanin Plemić. Upiši na liniju brojeve od 1 do 5 kao što je započeto, tako da odgovaraju logičnom toku razgovora. Imamo učitelja igranja i učitelja muzike. Učitelj igranja kaže sad imamo dosta posla i vi i ja i to je označeno pod brojem 1. Pod brojem 2, pošto učitelj igranja govori, učitelj muzike nastavlja, imamo. Našli smo čoveka kakav nam je potreban obojici. Gospodin Žurden je uvrteo u glavu da je Plemić, da mu treba gospodsko ponašanje. On je za nas prava krava muzara. Vi igrači i mi muzičari možemo želeti da se i ostali građani ugledaju na njega. Dakle, ovdje ćemo upisati broj 2. Dakle, dalje idemo. Broj 3. Treba nam, pošto se ugledaju građani na njega, kaže ne baš u svemu da se ugledaju na njega. Njega radi, ja bih voleo da on bolje pamti naša predavanja. Ovdje je broj 3. Zatim govori učitelj muzike, istina da ih slabo shvata, nastavlja se priča znači o pamćenju i shvatanju, ali ih dobro plaća. I to je baš ono što je nama umetnicima danas potrebnije od svega ostalog. Ovdje je broj 4. I sada tražimo broj 5, ostalo nam je samo. Vidite, ja tražim i malo slave, kaže učitelj igranja. Prijatno mi je pljeskanje, ali ja smatram da je pravo mučenje za umetnike kad se prikazuju pred glupacima, kad njihove umotvorine moraju da podnose divljačko prostaštvo kakvog blesana. Dakle, ovdje upisujemo broj 5. I redosled je sljedeći. 3, 2, 4, 1, 5. Možemo dalje. U 239. zadatku među navedenim osobinama Kanjoša Macedonovića iz istoimene pripovetke Stefana Mitrova Ljubiše pronađi onu koja odgovara navedenom postupku. Navedeno je više osobina nego postupaka. Osobine Kanjoša Macedonovića su plemenit, mudar, hrabar, lukav. Postupak prvi. U dvoboju okrenuo je diva Furlana prema suncu. Citiram, Furlan vješto odbija mahove, dok ga Kanjoš obigravajući okrenu suncu u oči. Kraj citata. Ovdje je Kanjoš pokazao da je lukav. U sljedećem, kada mu mleci ponude blago kao nagradu, on im kaže, citiram, da se iz ove skrinje diže, a ne meće, to bi blago brzo nestalo. Brzo biste joj dno vidjeli. Kraj citata. Kanjoš Macedonović je pokazao da je mudar. I u trećem izašao je na megdan sa divom Furlanom. Citiram, moglo mi je
biti da sjedim doma kao gospodin. Kraj citata. Bio je hrabar, odnosno pokazao je svoju hrabrost. Dakle, lukav, mudar i hrabar. Možemo dalje. 240. zadatak. Pesma Desanke Maksimović, Strepnja. Zaokruži slovo ispred motiva koji uočavaš u navedenoj pesmi. Motiv koji se u pesmi uočava jeste pod A pretnja, pod B zaljubljenost, pod V neuzvraćena ljubav i pod G tuga zbog rastanka. Sada ćemo pročitati pesmu pa ćemo zaokružiti. Ne, nemoj mi prići. Hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi prići. Ima više draži ova slatka strepnja, čekanje i strah. Sve mnogo lepše do onda dok se traži, o čemu se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi prići. Na šta to i čemu? Iz daleka samo sve ko zvezda sja. Iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva. Nema ovde pretnje, nema ni neuzvraćanja ljubavi, ni tuge zbog rastanka, već je u pitanju zaljubljenost. Možemo dalje. 241. zadatak. Na liniji ispod svakog odlomka napiši naziv odgovarajućeg oblika kazivanja. Monolog, dijalog, naracija i deskripcija. Podsjetit ćemo se. Monolog, dijalog, naracija i deskripcija. Šta znači? Na osnovnom nivou je i bilo reči o naraciji i deskripciji. Dakle, prvo što imamo, vidimo upravni govor, kaže ideš li Rode? Idem, idem. Je li ti studeno? Da. Dakle, razgovor, najmanje dve osobe. Oblik kazivanja je dijalog. Jeroti je sam. Ja, plava riba. Ali treba je upecati. Treba vešto nataći mamac, spustiti udicu u vodu, pa mirno ćutiš, ne dišeš. A tek plovak zaigra, a ti hop. Iskoči udica, a kad pogledaš na udici klasa. Oblik kazivanja je monolog. Zašto je monolog? Pa lik, glavni lik, sam sa sobom razgovara. Možemo dalje. Kroz prozor gostinske sobe videla se stara kruška koja se dizala svega nekoliko metara od kuće i iza nje se širila bašta sa cvećem na koju se nastavljao prostrani voćnjak sličan nekom malom gaju. Oblik kazivanja je deskripcija, opisivanje. Znači kakvo je nešto ili kakav je neko. Evo izgled voćnjaka ovdje imamo. Dakle, deskripcija. Možete staviti i opisivanje. I posljednje, posle nekog vremena pojavi se neki mladi slikar. Izloži slike i očekivaše sud javnog mnjenja. Slike nisu bile rđave. Ja sam ih kao stranac jedini i gledao, a od domaćih ne hte niko otići. Oblik kazivanja je naracija, pripovedanje. Znači priča nam kako se nešto dogodilo. Dakle, naracija. Možete staviti umjesto naracija pripovedanje. 243. zadatak. Ponovo imamo... Ja se izvinjavam, nešto mi pokazuje, moramo zaustaviti. Šta je bilo? 241. zadatak je ovo bio. Koji? Oni prethodni, ovo je 240. A ja sam rekla 242. Pomešali ste zadatke. A sam tamo stavila 241. Rekli ste da je 241. i onda ste rekli završili smo 242. Dobro, u redu. Ne pričaj gluposti, ti si me... Možemo sada, šta sad treba da kažem? 242. zadatak. Da. Dobro. U 242. zadatku ponovo oblik kazivanja. Zaokruži slovo ispred oblika kazivanja koje je podvučeno u odlomku iz pripovetke Antona Pavlovića Čehova, Činovnikova smrt.
Ja sam vas isprskao, vaše prevashodstvo. Prostite, ja nisam namerna. Ako je šta. Ja sam već zaboravio, a vi sve o tome, reče general, a donja mu usna zadrhta od nestrpljenja. Zaboravio, a u očima mu pizma pomisli Červjakov i podozrivo pogleda na generala. Neće ni da govori. Trebalo bi mu objasniti da ja to nikako nisam hteo, da je to prirodni zakon, inače će pomisliti da sam hteo pljunuti. Sad ne misli, ali će posle pomisliti. Podvučeni oblik kazivanja je, pošto je ovo podvučena, naracija, monolog, unutrašnji monolog ili dijalog. U pitanju je unutrašnji monolog, dakle pratimo tok misli književnog ovoga junaka i ono što nas upućuje jeste pomisli, dakle ono o čemu razmišlja, a ne progovara o tome, to je unutrašnji monolog. Možemo dalje. 243. zadatak u navedenom odlomku iz satirične pripovetke Stradija Radova Domanovića podvuci unutrašnji monolog. Kaže, kad sam izašao na ulicu, opet ulica prepuna silna sveta što se talasa na sve strane, a graja da uši zaglunu. Kuda će ovaj ovoliki svet? Šta je sad opet? Sigurno deputacija kakva. Mislio sam u sebi. Ovo je jako bitno. Ali nećete sada to podvlačiti. Gledajući sa čuđenjem u tu nebrojenu šarenu masu raznovrsna sveta i priđem prvom što beše do mene, te ga zapitam. Kuda žuri ovaj ovoliki svet? On se osjeti duboko uvređen od tog mog glupog pitanja, pogleda me ljutito i s prezrenjem, pa se okrete leđima meni i pođe za masom. Dakle, kao što sam rekla, mislio sam u sebi, ukazuje nam da je ovaj deo kuda će ovaj ovoliki svet, šta je sad opet, sigurno deputacija kakva. Ovo treba podvući, ovo je unutrašnji monolog. Sljedeći zadatak, 244. Pročitaj odlomak iz narodne pripovetke Usud i podvuci unutrašnji monolog. Bila dva brata zajedno u kući, pa jedan sve radio, a drugi jednako besposličio. I gotovo jeo i pio. I Bog im da te steknu u svačemu. U govedima, u konjima, u ovcama, u svinjama, u pčelama i u svemu drugome. Onaj koji je radio jednom pomisli u sebi. Što bih ja iz ovoga lenivca radio? Bolje da se odelim pa da za sebe radim, a njemu što drago. I tako jedanput reče svome bratu. Brate, nije pravo ja sve radim, a ti ni u čemu ne pomažeš, nego samo gotovo jedeš i piješ. Ja sam naumio da se podelimo. Ovaj ga stane odvraćati. Nemoj, brate, to dobro nam je obojici. Ti imaš sve u rukama, i svoje i moje, a ja sam zadovoljan kako god ti uradiš. Dakle, što bih ja iz ovoga lenivca radio? Ovo je deo. Bolje da se odelim, pa da za sebe radim, a njemu što drago. I eto, ovo je pomislio, nije rekao naglas, pa je zato unutrašnji monolog. U 245. zadatku imamo sljedeći zahtev. Rečenice se odnose na roman Seobe Miloša Crnjanskog. U svaku navedenu rečenicu upiši prepričavanje, ako se njome prepričava to delo, ili analiziranje ako se njome delo analizira. Šta znači prepričavanje? Prepričavati znači ponoviti svojim rečima ono što je pročitano. A šta znači analiza? Analizirati znači raščlaniti. Dakle, trebalo bi u rečniku književnih termina kaže da je to naučno istraživanje kojim se predmet istraživanja rastavlja na najjednostavnije elemente kako bi se stekla slika ili sud o celini toga predmeta. Ako je u pitanju književno delo, na časovima posle pročitanog dela analiziramo. Znači, raščlanjujemo na temu, tematske celine, motive, onda govorimo o likovima, o stilu i jeziku, da bismo dobili celovitu sliku ili da bismo na kraju dali to neki svoj sud i rekli svoje mišljenje. Pa da pokušamo da prepoznamo šta je šta. Pod A. Na zahtev markiza Askanija Gvadanji, Vuk Isaković prikuplja i oprema jedan puk srpskih vojnika i vodi ih na daleku Rajnu u rat Austrije protiv Francuza. Ovo je pročitano i kazano svojim rečima.
Znači, ispričano, prepričano svojim rečima, tako da ćemo ovde napisati prepričavanje. Pod B. Pejzaž i priroda dovedeni u vezu sa čovekom, srce su ove knjige. Vidite ovde jedan zaključak. Da bi taj neko došao do zaključka, treba da analizira. Sve to ukupno, razume se, treperi emocijom i traži lirski ton. Ovo je analiziranje. Idemo dalje. Pod V. Kada je stigla zima, Podunavski puk koji se viteški borio na Rajni, ostavljan je da zimuje u tuđini i da se snalazi kako zna i ume. Imamo prepričavanje. I u poslednjem pod G. Kao i mnogi elementi u delu Miloša Crnjanskog, i njegov stil je opor za mnoge, ali bogat, sočan, efektan i sasvim svoj. U pitanju je analiziranje. Ovde govori o stilu Miloša Crnjanskog. Idemo dalje. 246. zadatak. Sledeći tekstovi prepričavaju ili analiziraju pripovetku Mrtvomore Radoja Domanovića. Napiši pored svakog teksta da li je reč o prepričavanju ili analiziranju. Sada već možemo da prepoznajemo bez problema. Pripovedaču je zasmetala društvena zaostalost i malograđanski duh koji je površan i ništa novo ne priznaje. Uvidevši koliko je to negativno i štetno za jedno društvo, Domanović je taj duh ismejao u svojoj pripovetci. U pitanju je analiziranje i napisat ćemo na liniji analiziranja. U Maloj Varoši, u kojoj se godinama ništa nije događalo, jedan činovnik objavio je zbirku pesama. Svi su zbirku samo prelistavali. Niko nije čitao pesme, ali su svi tvrdili da su loše. Ovo je prepričavanje onoga što je pročitano. Sledeće. Pripovetka Mrtvomore alegorično je delo, jer se u njoj govori o ljudima u jednom malom mestu, a misli se na celo društvo. Ujedno, ovo je i satirično delo, jer se njime kritikuje i ismeva društvena učmenost i duhovna zaostalost naroda. Ovde imamo analiziranje. Istaknuto je mišljenje nečije i u poslednjem mladi slikar priredio je izložbu na kojoj ga javno mnjenje ponizilo i ismejalo. Desilo mu se isto što i pesniku i naučniku. Svi su ga osuđivali dok god nije nestao iz mesta, a umoreno društvo se vratilo u svoje slatko dremanje. Ovo je prepričavanje. Znači, bez ikakve ocene, samo ispričano ono što je pročitano. 247. zadatak. Pročitaj sledeći tekst o komediji Pokondirana tikva Jovana Sterije Popovića. Odredi da li autor teksta analizira ili prepričava komediju. Fema je Opančareva žena. Pomagala je mužu sve do njegove smrti, radeći sa ćerkom Evicom, bratom Mitrom i pomoćnikom Vasilijem. Živjeli su jednostavnim životom. Nakon smrti muža, Fema je odjednom dobila želju da uđe u visoko društvo. Kada Evica s ljubavlju govori o ocu i ujaku, Fema besni. Za muža kaže da je bio prostak koji nije čitao novine niti pratio modu. Autor teksta prepričava komediju. I posljednji zadatak u ovoj oblasti.
Jovan Ljuštanović, autor eseja o komediji Sumnjivo lice, analizira i prepričava pojedine delove komedije. Podvuci deo teksta koji odgovara stilu i jeziku analize. Jerotije Pantić, sreski kapetan, dobio je zadatak da uhvati sumnjivo lice u svom srezu. Kada je stiglo ljubavno pismo za njegovu ćerku, on ga je otvorio i pročitao. Pomislio je da je autor pisma sumnjivo lice za kojim on traga. Ovde nemamo analize, ovde samo imamo prepričavanja. On je komičan tip koji se obično naziva seneksiracius ili strogi otac. Kada ne daješ ocenu, znači kada ocenjuješ i procenjuješ nešto, ovo treba podvući i ovaj deo teksta odgovara jeziku analize. I da završimo, odlučio je da uhvati sumnjivo lice tako što je naredio svojim činovnicima da opkoluje hotel Evropa u kojem je odsela osoba za koju je on pomislio da je sumnjivo lice. Ni ovde nemamo analize. Analizu imamo samo u ovom delu koji smo podvukli. To je bio ujedno i posljednji zadatak u ovoj oblasti. Hvala vam što ste bili pažljivi. Otvaranje novih maloprodajnih objekata u aprilu.